جناب دلوچیان رادیو دنگ گلدن باشگودارن هجا ایرو ده مشدار 2024 یک شام بروکسل ساعت 12 آمده 14 امنو چه اندنا و روژه ده پیشکش بکن دم آزادی ریبر اپوین چیدم کلوشکن uçar گوت ve Brez Abdullah Öcalan ve kem muhatap tevlip bevajiye be. Hevseruka gişçe parti Ermen Demokratik DPP çiğdem kılıçkın uçar tekilleri roje ve utayin kirna kavyuman akıvi. Uçar diyar kirku mesele tayin kirna kavyuman amura rejimanuya iktidareye uha gut. AKP disuye ke adarede neten eşaredar u rant her uha baveri iktidar juvunda kir. Emjheyle ekolojik jen çant uzumani ve bıkırkirin emezin re rubrune. Cibu tamam kirna ve kırkirin eji دخوازن توایی رهبری گشتی بخند دست خود و چاروها دوام دکه د اساس خود تشتند قومن علاقه خو به دخواز آزادی رهبر اپوره هه عقل دولت هجی مسئله کرد و که مسئله بازار دبینه تسلیمیت فرض دکه و چارتکیلدار مافی هوی و شرط باهچلیه تصفیه کنار رخصتن نرخاند و ارتشانی زمان جبو آرامیا برز عبدالله اوجالان اکتوره که گرینگه لشوناج تجربه نوی سود بگیرن دکن مجار بازاریه هری داویج uçar dest şankir ko ev be xabat u çalaki em xe hewl bidin dest rebera po xurtir bikin her waj bu veji ve civake behter birexisten bikin u bu daxwaz azadi u demokrasiye lekelek bajarên Kurdistan u Tirkiye mitingan li dar bixin Raportörü Konsey Avrupa'ya Türkiye dixwaze biçe İmralı raportörü Türkiye Meclisa Parlamenterana Konsey Avrupa Stefan Şenax Hazirana çuy serdana zindanên li Türkiye kir. Şenax di raporê xwe de diyar kir ku ligirtîgehan gelek zext û binpêkirin hene. Di raporê de tecîta li İmralê jî cih girt. Şenax tekiler raporê ji Ajansa Mezopotamyê re xivî. Diyar kir ku ji bo birêber aporê hevdîtinê pêk bînin ew ê serledanê bikin û wiha got. Tecît dil ji mafê mirovan e û di asta işkencê de ji bo hevdîtina bi Öcalan re ez ê jî serledanê bikim. Çan Şenax dazanin ku ew ê di meha Çileyê de careke din serledanê girtîgehên Tirkiyeyê bike û di warê xebatên xwe yên raportoriyê de bidomîne. Di derheqê xespkirina şaredariyan jî Şenax nerazîbûn nîşanda û wiha got. Qayyum nayên qebûlkirin. Dema desthilatê hewl da ku qayyum tayîn şaredariya wanê bike hingê jî me nerazîbûna xwe nîşanda. Min wê demê li dijî qayyuman daxuyanî da. Niha jî heman tiştî dibêjim. Şaredarên ku tên hilbijartin şaredarin. Hükümet nikare îradeya gel bide ber şansê mecbûr demokrasiyê qebûl bike. Di hemû hevdîtinên xwe yên bi hikûmet û partiyan re min di pêkanîna biryara Dadgeha Mafê Mirovan Avrupayê de ısrar kiriye. Destê wezîran jî di pêkanîna biryaran de ısrar dike. Hevserke Fetmede Ahmet Kobane got 26 salın rebera podinava tecteke girande ji ber vê yekê jî bank li gelê me dostên me û aştîxwazan hemûyan dikim ku 16 mijdarî beşdarî me û mîtingê alî Kölûnê bibin. Ji bo gelê Kurd û dostên Kurdan, welatparêzên hêja, dostên bi rûmet, wek hûn dizanin 26 salên rêberê gelê Kurd rêber Apo dibin tecrüdekî giran de û çel û çar mehên dawî bêdeng bû. Piştî berxwedanekî ku gelê me li hemû qadên Ewropa li her çar parçayên Kurdistanê dana meşandin, hevdîtinek rêberê gelê Kurd rêber Apo re hate çêkirin. Lê tenê daxwaza me ne tenê hevdîtine, daxwaza me ne tenê şikandina tecrîdê, daxwaza me azadiya rêber Apo ya fîzîkî ye. Di vê çarçovê da roja 16 meha 11 li bajarê Kolînê ya Almanya em meş û mîtingekî girseyî ya asla Ewropa'da çê dikir. Di vê çarçovê da em bana hemû gelê xwe, hemû gelê Kurd, dostên Kurdan, kesên aştîxwaz, kesên azadîxwaz, kesên demokrat, her kesî dudbê em mirov bin, em roja 16 mehê li Kolîna Almanya em ji bo seroketiya xwe bêjin em heya azadiya teyî fîzîkî me li pişt de bin, çi jî bêxwastin em e bikin. Ji bo vê roja 16 mehê em li Kolînê ne, em li benda wan e win jî werin.
Kaldosê Henskut azadî Abdullah Öcalan PKN divê têkoşîn bêmezin kirin. Sekreterê Têkiliyên Netewên Yekbûyî Sendîkayên Karkeriyên Welatê Baskê Lap Kaldos San Dem Benito li ser mesaja rêber Apo ji Anefera Axivî got piştî mesaja rêber Apo em teva dilxweş bûn. Bêguman civaka Kurd jî hem dilxweş bû hem bi moral bû. Öcalan saxe û tendurustiya wî jî baş e. Ev girîng e. Kaldos Sanê got ku heke kampanya wêrê xurtkirin wê bi Tirkiye gavan bidavêtin. Têjî sûceke bezine û têjîta li ser rêber Apo jî taybet e. Dîsa jî rêber Apo destşan kir ku ev ji bo çarêseriya siyasiya pirsgirêka Kurd amade ye. Pêvajoya Kurdan li Tirkiye dişibe tevgera serxwebûna Baskê. Piştî aiştî pêk hat eta çekdanî û rewşeke demokratîk hate afirandin. Rêber Abdullah Öcalan jî dixwaze bi heman rengî derbasî pêvajoyeke demokratîk bibe. Ev yek ji bo Tirkiye jî girîng e. Rêber Apo nêzîkatiyeke demokratîk nîşan dide. Ev helwest Abdullah Öcalan anî bîra min ku lîderê Filîstînê Yaser Arafat di destpêkê xwe de çek di destê din de jî şaxê zeytûnê ji Netewên Yekbûyî re axivî. Hêvîdarim ku ev rastî be fêmkirin û keseke bi şaxê zeytûnê nexine erdê. Aiştiya li Kurdistan û Tirkiye ji bo herkesî tiştekî baş e. Aiştî tîmê dide qezançkirin. Ji bo vê jî divê em piştgiriya xwe ya ji bo peyama Birêz Abdullah Öcalan mezin bikin û ji bo civaka nav neteweyî bixwazin ku vê firsendê ji dest bernedin. Sevke tevgera alibên İslamî û Kurdistanî ya Hemdem û Nûjen Hafız Ahmet Turhalı ji bo meşa 16 mijdarê alî Kölnê banga tevlîbûnê li herkesî kir. Komara ku em kuştin tu nekirin, sedsaliya dardekirina Şeyh-i Şeyha Kalê Şeyh Saîdê. Winzanin di Subatê da hereketa Şeyh Saîd proveke kirin, di Şubatê da Birêz Serok Abdullah Öcalan komplûlê kirin. Bîstûnê Hezîranê Şeyh Saîd darda kirin, bîstûnê Hezîranê dîsa Serokê Gelê Kurd Birêz Abdullah Öcalan cezayê sêdarekirinê dan. Ji ber ku em karibin yekîtiya xwe çêtin, ji ber ku em karibin li derdora Serokê Gelê Kurd top bin, ji ber ku em karibin li xwedî heq û mafê xwe yên netewî dînî û însanî derkevin, 16 mehê em hemû bi hev re Kurdê Ewropa, dostê wan, zarokê wan, zêçê wan mehe pêdî mehehanê 16 mehê li Kölnê em hemû bi hev re nîşanê cîhanê bidin ku em Kurd hene, em her em ê hebin û em ê mücadele û tekoşîna xwe berdewam bikin. Tilsim û mefta serkeftinê jî werin em hemû bi hev re kar bikin. İttifaka xwe çêkin, 16 mehê ez li Kölnê me bi malbata xwe, bi dost û hezkiriyên xwe kerem kirbûn jî hemû bi hev re werin, em dijî zilm û zorbaniyê Li Êlihê di nava 5 rojan de 173 kes hatin binçavkirin çalakên protestoyên ji li dijî deste serkirina şaredariya Êlihê dewam dike. Di navbera 4 û 8 mijdarê de di çalakên protestoyê serdegirtinên malan de polîsên dewleta Tirkiye dagirker 57 ji zarok 173 kes girtin binçavan de. Piştî îfadeya li müdüriyeta polîsan 67 kes normal 6 kes jî bi şertê kontrola adlî hatin berdan. 3 ji zarok 18 kes hatin girtin 28 kes jî hîna dibin çavan de ne. PDK hewlerê kiriye du jiha azadîxwaziyan di demeke ku rewşa Kurdistan û herêmê di nav aloziyan de ye gel dixwaze yekîtiyê bike lê PDK nûnertiya HDP û azadîxwaziyan jî hewlerê derdixe. Hişmendiya faşîsta rejima AKP MHP li Bakurê Kurdistan û Tirkiye ji bo tenêkirina Kurdan her tiştî dike. Li Rojavayê Kurdistanê jî dagirkerî û komkujiyên xwe didomîne. Li Başûrê Kurdistanê jî rojane ji bejahî û hewayî ve bi dihan êrîşan dike û dagir dike. PDK Barzanî jî bêyî ku nirxên ahlaqî û neteweyî li ber çavan bigire siyaset AKP MHP dike pratikê de. Hat diyarkirin di dawiya meha cotmehê de nûnerên komên çeteyên Giredayê dewleta Tirk li hewlêrê hatine bicihkirin. Di serdana Nêçîrvan Barzanî ya Ankara'da Erdoğan ferman daye wan ku Hudapar li Başûrê Kurdistanê bicih bibe. Çavderên siyasî jî dan zanin ku Hudapar Hizbul Kontraya û li herêma Başûrê Kurdistanê jî dest bi kuştira welat parêzan bike. Heman çavderan got ku PDK HDP jî hewlêrê derdixe enê kese û Hudapar li hewlêrê bicih dike.
شاناز ابراهیم گوت دوی ذهنیتا دیکتاتور وره گوهرتن انداما مکتبا سیاسیا ینکه شاناز ابراهیم احمد درباره اواکرنا دستلاتاری هرمه دا آخوی گوت یا گیرین کسن راست لجیین راست ورن تاین کرن کو خدمت آگل بکن دوی ام ذهنیتا دیکتاتوری و گوهرین ذهنیتا خدمت کرنه. شاناز ابراهیم گوت که دستلاتاری هرما کردستان هر دم به ذهنیت دیکتاتوری وجود کاری کار کریه. اف دیکتاتوری بویه سدما گلک آلوزی و کاوس انجواکی و نای قبول کرن. شاناز ابراهیم احمد یار کرد که مدیا پیدا کرد راستی آخوان نرخ و اتیکن روزنامه‌وانی و راگهاندن ودا کرنه او ها دوام کرد. پیدا کرد بارگی هادم پارتیه لهولوری گرتن او شاند سلیمانیه. لمدیا پیدا کرد لیدیجی و کریار فاشستان دنگ نکرد. پیوسته بیزانه کو برپرسیاری هر تشتی داگر کرد نخاک باشور جی برپرسیاری دستلاتاری ده. اپراسیون اولیه دوندار آل کامپ هوله او در دور آوی دوام ده که اپراسیون دشش مجدار ده لدیجی شینین دای شهاد دست بکرن پشت اردنگاری که فره هات پاقش کرن شروانان نوا کامپ هوله دست بلیگری نکرن شروانان ده ساعت انزوی سبه ده لبشا مهاجراتان دست به لگری نکرن و انجام ده نهچته اندای شهادن گرتن ده درجهی روژه ده جی یکینین یه پیجه جنازه اکدیتن ده انجام لیکولینان ده درکت هوله و جنازه آیی ده جنه که شروانان هروا مختارک چک و جبلخانه و آمورین تکنیک و راگهاندن جی دست سر کرن پشتی به دایوبونا لگرینا بشا مهاجرات شروانان او بر خودان بش نوین کامپه شروانا یکینین آنتی ترور اکین زاغروس دربار اپراسیون دوان آگاهیان دیده شد ببلابه يعني اف قناغ داوينا آية كمينة هرج بو أولهية مغلاطي خو همج بو أولهية قالي خو وهي قالي رشلات السوري حما قالي قو خاطر دا جدك همج بو أولهية همج يجبو مرو بخاطري هر بچه كيم بك پلاتفورما رخصتن و تفگرین جنان ام باکو روشات سوریه به داخویانه که برنامه چالاکن 25 مجدارش کرد داخویانی لپارکا 4 نیسان یا لباجار حسه که با آماده بونن نونر رخصتن و تفگرین جنان انهله هرم هاتیه داین دست بک داخویانه ده اشارت به تکوشن آزادی یا جنان هاته کرن داخویانه ده برخودان ربر عبدالله اوچالان دیسا برخودان جنن دیگرتگه این ترکیه و باکور کردستان ایران و روشات کردستان هات سلاف کرن داویا داخویانه ده بانک لهمو تفگرین جنن ده سوریه و تناوین هات کرن کو همبری هشمندیا کو شدت دمشینه خو پاراستن او زانستی پیش بخن هر وا بانک له همو جنن آزادی خواز ان جهان هات کرن ام هیزا خو بگن یک او به فلسفه جنجان آزادی خو به پاریزه او هیزا خو یا پاراستن جن پیش بخه لګوري د خوانی برنامه چالاکن 25 مجدار ویج دیرو کنده او 25 مجدار د سلوغان به فلسفه جنجان آزادی خو به پاریزه ورن درخستن برنامه چالاکن 25 مجدار وهای گوند و باجاروکان و سمینرین داناسینا گرینگیا روژا تکوشرال دیجی تندیال سر جنان آنام نتی ورنداین ولی باجارن جیوینن گرسی ورندار خستن او سینویزیون سر تندیال سر جنان ورن پیشاندن ولی توای کانتونان بلوک ورن بلاغ کرن لباجارن و دناوا سی روژانده پرورده لسر قانون مالبات زایند پرستو و هفجیان آزا جمیران رورداین 25 مجدار ولی سر آستا کانتونان مشنگرسی ورندار خستن به بشتاری شانده اگجه آلمانیه و آتولیه که لسر قتل کرنا جناوری لدار خستم 24 مجدار و به آرمانجا بداوی کرنا تندیا لسر جنا کامپانیک هاشتاگی لسر مدیای دیجیتال ور دست بگیرن و مال ورن زیارت کردن روشا جنان ور شوپاندن و روژا تکوشان دیجون تندیا لسر جنان آنام نتی ور نقاش کردن لتوای کانتونان و شانو اگجالی تفگرا هلال زیرنا چاند جنان و ور پیشکش کردن و درباره جوره تندیا لسر جنان ده پانل و کوخوات ورن دارخستم هر تفگرک و رخصین اگجران جی و لگوری برنامه خویا تیبه چالاکیان لدار بخیر mesajının Arapya Şengali TV kampanyaya tajiye bun mesajının Arapya Şengali bidakuyani ki pişkiridan kampanyaya tajiye dakuyani uhat egutun. Yasaya revşa kesir edici azadi u mafejnane ev yasa destur edidek u keçen nesali benze ucandın. Envek mesajının Arapya Şengali beştari kampanyaya tevger azadiya jinen ezi tajiye dibin. Banka mejehebmuş jinen Irakere evek guledici her cure tündiya liser jinan da kevin kolanın denge xoy beginen jinen cihane veke mesajının Arapya Şengale eме به فلسفه جنجان آزادی تکوشی نخواه مزن بکن
Doza Narin Güran de biryaran navberi hati eşkere kirin zarok Haysali Narin Güran de 21 tabağı de ligunde çuli enavçıya Ahmet Rezan hati bukuştun. Danışına avla doza kuştan Narin de haştemin datke cezaya giren Ahmet hat bekanin. Danışın serojan devam kerulu bersucan u şahidan hati godari kirin. Dile persine de bersuc u şahidan ifadeyin cuda u hevne girtidan. Bersucu hinek şahidan gotun kud dema binçavgirne de rasti muameleye xirafatine. Gelek birsin tekildari kuştan Narin jine hatin bersivandın. Di ifadeyen de prani peyven nizanım u naye biramın derketi peş. Malbata Güran u xizmenvan Nevzat Bahtiyar suçlar kirin. Nevzat Bahtiyar jim malbata Güran suçlar kirin. Danışine de dozger daxwaza domandına revşa girdi ya dayık Yüksel Güran, Kek Enes Güran, APV Selim Güran u Ciranevan Nevzat Bahtiyar kir. Şandiya datke jina bereda danışine u pişre biryarda ku revşa girtira çar bersücan bidome u danışina doze ji taluk 26 kanune hate kirin. Roja dadgehkirina Şerife Muhammedi diyar buli İran'ı çalekvanı mafejjinan Şerife Muhammedi di kanuna 2023 de bihincete propaganda edici devlete hatı bu mınçan kirin. Di çari tirma 2024 de ji cezayı darvekirine birin. Ledi duazayı cotmeyi de bir yarı cezayı darvekirina Şerife Muhammedi hatı bukhra kirin. Pengava parasına Şerife Muhammedi derbari roja dadgehkirina Şerife Muhammedi de daxuyan ek belav kir. Pengava parasına Şerife Muhammedi ragahand ku ve ronuşna dadgirina Şerife di چاردی مجدار دل شاخ دویمین یادات که انقلابا رشته بگوره. Lekantona Zürih a Swiysreye ji bo girtiyen siyasiyen li İranê greva birçîbûnê hat destpêkirin. Li dijî zext û tundiya dewleta İranê ya li ser girtiyen siyasî têkoşîn dewam dike. Li Swiysreyê li kantona Zürihê greva birçîbûnê hat darxistin. Grev bi armanca piştgiriya ji bo çalakiyên greva birçîbûnê yên li zindanên dewleta İranê pêk hat. Çalakiya ku vê ji bo rojeke dewam bike bi pêşengtiya Komîteya Partiya Jiyana Azad a Swiysreyê hat darxistin. Çalakî bi beşdarê gelek kesan li Komeleya Çand û Rojava ya Kulotên Azurî pekat. Hevserokê Konseya Kurda Demokratik a Swiysreyê Cemal Özdemir û gelek kes beşdarî semînerê bûn. Berdevke Komîteya Pijake ya Swiysreyê Hekim Hutûtî di semînerê de axivî. Hutûtî nerazimûn nîşanê cezayê da balkişan ser cezayê darvekirinê yê rojnamavan û jinên Kurd. Li Gazayê sih kesatên kuştin 13 ji zarok bûn parastina sivîla Filîstînê ragihand ku di encama du êrişên İsraîlê de li Gazayê sih kes jiyana xwe ji destan 13 ji wan zarok bûn. Di daxuyaniyê de hat gotin ku êrişa destpêkê li bajarê Kilî Silabiye hatiye kirin û 25 kesatên kuştin 13 ji wan zarok bûn. Di êrişa duyemîn ya li taxa El Sabra jî 5 kesan jiyana xwe ji dest daye. Hat gotin ku hîn jî gelek kes dibin xirbeyan demane ku agahî nîne dibe ku hejmarek kuştiyan zêdetir bibe. Ukrayna bi 25 dronan êrişî Rusyayê kir. Raydarên Rûs ragihandin ku Ukraynayê bi kêmanî 25 dron avêtin Moskova û got di encama bombebaranê de du bala firgeh bawayekê demkî hatine girtin. Raydarên ev êriş weke ya herî mezin li ser paytaxtê binav kir. Şarîdarê Moskova Sergey Sobyanî got pergala parasine 12 drona li herêmê Romanskî a Kolemskayê ya Moskovayê û bajarê Domodova yê li başûrê Rojavayê paytaxtê îmha kirine. Berê jemen û çên nîr û pêşkêş kirin ji bo guhdarkirina we spas heta sibê min xweşî de demaşû.